بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا بشرا ولم يجعلنا غير بني آدم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله وسلم على خير من خلق وأفضل من أرسل، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المسلمون، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها والتعاطف بها. embarkinori inde Allah subhanahu wa ta'ala o jomiraɗo windere nden taguɗo hino fawti on Allahu subhanahu wa ta'ala. en jarnimo kanko Allah e dow ko tagi en o waɗi en bandinke, o waɗari en tana ɓiɓɓe Adam, ɗum woni o waɗari en kulle, o waɗari en colli, o waɗari en liƴƴi, o waɗari en dasortoɗe deedi mum ka leydi. en jarnimo kanko Allah tabaraka wa ta'ala e dow nden moƴƴere tagugol en tawa ko en bandinke kanko tigi o seediti o moƴƴini fi meɗen. khalaqakum fa ahsana suwarakum. kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow moƴƴereji makko ko waɗani en kon ko handuɗo e yettede, handuɗo e jarnede. en jarnimo jarore nde o foddi, en yettimo yettore nde o handi. ɗeɗo mofte ɗe o waɗi en, mofte annabijo sallllahu alayhi wa sallam, ko ɗeɗo woni mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaluji yaltinaɗi ɗin ka hoore leydi, fii ko yimɓe ɓen nafitora, fii ko yimɓe ɓen tonora. fananu khayru ummatin ukhrijat linnas. ene woni mofte ɓurɗe moƴƴude ɗen e moftaluji yaltinaɗi ɗin ka hoore leydi ɗo, fii ko yimɓe ɓen nafitora, fii ko yimɓe ɓen heɓira moƴƴere. eɗen juula toro ɓeydanede jam e kisiye e dow ɓurnaɗo tagefo ngon. kanko ɓuri moƴƴude e ko Allah tagi kon, kanko ɓuri teddude e ko Allah nuli kon, woni annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. yo allahu ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe, kamɓe e yimɓe bele bon maɓɓe, sahabaɓe maɓɓe ɓen. o ɓeyda jam e kisiye e dow kala julɗo duumiɗo ka islam taaɓi taɓande maɓɓe, noɓe taɓorno noon ha ñande Allah roni leydi ndin. amma faljuɗo e mofte ɗen woopi laawol maɓɓe, yo Allah fewnu ɗum artira ɗum ka hani wonde ɗon. musidɓe julɓe, Allahu tabaraka wa taala yewti en ka alqur'ana e simore. o wi munɗi nemoraɗi ɗin, ɗum woni daabeji ɗin, kanko Allah o tagiɗi. khalaqaha, o tagi daabeji ɗin. lakum fiha manafi'u, lakum fiha dif'un wa manafi'u linnas. kanko Allah tabaraka wa ta'ala o tagi daabeji ɗin, ɗum woni munɗi ɗin, nemoraɗi ɗin, na'i ɗin, e dammi ɗin, e geloɗi ɗin, e kulle ɗe wuriduɗen ɗen ka hoore leydi ɗo, ko ne'eten nafitoren wano gerto e ko waywa muɗum. o tagiri noon kadi kulle hedditi en kadi ɗe hiɗen nafitora wano ñaari en, bare en. ɗeɗo fof ko kulle Allah tabaraka wa taala waɗani en nafa e majje. wa min ha no e ɗin mummunteji kadi ɗen kulle ɗe Allah tagi ɗe tawata hiɗe ñaama tebbeli muɗum wano nayi ɗin, e dammi ɗin, e geloɗi ɗin. haray ino hanani en ka yetten Allah tabaraka wa ta'ala e dow muɗum
mo yii ko Allah waɗi e lingil o yii ko o waɗi e lingil kon mo yii ko Allah waɗi e nagge kon o yii doole ɗe wokki nagge kanko Allah tabaraka wa taala o yii ka rewnete nagge ɗon si haaju men yani e magge on taway ɗum ko Allah tabaraka wa taala eltani en ɗum wa sakharaha lakum sina ɗum si saare homoɓodiri fi wallingol nagge e leydi iɗen andi sina Allah jaɓininge ɓe hunnata kono en wallina e hirsen hutten neminoren tewu ngun fi hen ɗum fi en anditumo kanko Allah tabaraka wa taala yetten nemaji makko ɗin e gama e Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu o maki nelaɗo Allah ɓe jamɓe kisewone mum maki si tawi hiɗon setade fewdo tawi leydi ndin no hecciɗi tawa hiɗon waɗɗi geloɗi ɗin ma pucci ɗin haray jonniteɗi geɓal majji on ka hoore leydi si tawi hiɗon setade fewdo tawi no kokki yaasi on no wuli huɗo ala ko mummunteji ɗin ñaama nelaɗo sallallah alih sallam maki yaccine yaadu ndun hara on ton ngaari ɗi ka hoore laawol hadis mo annanna hoore ma imam muslim fillike mum ko woni e makko kon wawata ko sifade e khutba goto en sappo to tumpiji ɗiɗi imamu nawawiyu yo Allah yurme ɓe maki oɗo hadis no rerɗini en wonde kulloy koye Allah tagi koyen yurmin koyen renan koye kadi haqqe makko yon jonniten koye haqqe makko yon so tawi Allah tabaraka wa taala wi wal khayla wal bighala wal hamila litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah tagi ɗiɗo geloɗi e pucci ɗin e mbam pucci ɗin fi ko waɗɗo ɗon joni noon si ɗen waɗɗade ɗi tawi ko fewndo ndungu nelaɗo sa sallam maki koyen yaaru doyi newna nen ɗi ka heɓi huɗo heccowo ɗi ñaama hanɗi haara si ndiyam heɓi ke ɗi yara amma si ko ceeɗu haray koyen yacco fi wota ɗi tongo ka laawol ɗi weele ɗi letto koyen wuggo fi yen hewtitoyi ɗi wawa neminade wona yo neɗɗo waɗɗi ɗo ñaamu ha haara mbaɗɗateri makko ndin weele wona yo neɗɗo nafitor mbaɗɗateri ndin kayri ndi lorro imamu nawawi maki oɗo hadis no tindini en piiji ɗiɗi nelaɗo sallah sallam ɓe holli en wonde kulloy koy koyen yurmin koy awa kadi ɗiɗaɓum ɗum kadi en gandi e oɗo hadis wonde oɗo nelaɗo ko nelaɗo yurmede huɓitude o yeeti yimɓe ɓen no ɓe wondira o tindini yimɓe ɓen kadi no ɓe wondira kadi e environnement on bimana ko huttiti yimɓe ɓen kon jeyaɓe Allah irfaqu bima fil ardi yarfuqu bikum man fis sama irhamu man fil ardi yarhamukum man fil ula kayfa ma takunu yakunu lakum kama tudinu tudan ɓe wi wonde haray koyen yurmin ko Allah waɗi kon ka hoore leydi ɗo kulloy e piihoy koye Allah tagi acciti koye ka hoore leydi ɗo koyen yurmin koye Allah wonɗo dow ga on kadi yurminayi anditen kono wa'anɗen tagu Allah ngun wo ko non Allah wa'antaen si en woni yurmeteɓe Allah yurmina en si en woni dundarankeɓe tampinoɓe tagu Allah ngun Allah kadi o adda e dow meɗen ko tampina en fillama e Abdullah ibnu Ja'far radiyallahu anhuma qala أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس قال فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال صلى الله عليه وسلم بي وندي oɗo wiyeteɗo Ja'far ibnu Ja'far Abdullahi geɗal Ja'far o filli ñande goo wo kanko e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo no waɗɗinimo no waɗɗimo bi mana nelaɗo no supportimo e mbaɗɗateri hiɓe yeeso emo jooɗi ɓaawo o wi hiɓe jindida e makko ɓe ari ha nokkugo tun nelaɗo cippi ɓe naati ɗon e naako e nder jardin ɓaawo ɓe naati ka nder jardin o wi kono ɓe yewtunomo ɗon konngol kanko Abdoullahi bun Ja'far o wi ko gundo o sifanta ko ɗum hay gooto e tagu Allah mum kono noon o yiwno nden ñande ko hawni mo ɓaawo nelaaɗo naati ka nder naako
ɓe tawi ngeloba ino sana ka nder nako ɓawo ngela mban hayni ke nelaɗo hanna mba wulli wa zarafat aynahu mba yuppi gonɗi ngeloba mban wulli ha gonɗi ɗin yuppi nelaɗo sallallah sallam ɓe seeni ɓe nangi becce nowru ndun ɗo ko wiyete zifra aljamal ɓe mana si ngeloba lakkama allah no waɗi tiyowol mana ko wawa fosol ka ɓawo nowru ɗo si a nangi ɗon ngeloba ko mba ñaaɗi wo ko mba tampi wo mba deƴƴay ko point de faible ngeloba o wi nelaɗo ari mowli ɗon e ngeloba mban fa sakata ngeloba mban fanki ko mba wonno wullude kon on tuma nelaɗo maki liman hadha aljamal ko homboni jomba ngeloba womba wullude ɗo fa jaa fatan min al ansari fa qala li ya rasulallah on tuma goɗɗo e sukaɓe jeeyaɓe ta kamɓe madina ari o wi nelaɗo ko min jeeba ngeloba fa gadiba alayhi nelaɗo seytinanimo ɓe seytini ɓe makanimo afala tattaqillaha fi hadihi albahima allati mallakaka allahu iyaha ene a hulata allah hersa allah e fi mba daabe wa mba allah luɓuma fa innahu shaka ilayya awa ngeloba maman wullitike yam mba wi'ilan hiɗa weeli ndeɓa hiɗa tampi ndeɓa fa innaka tuji'uhu wa tud'ibuhu hiɗa weeli ndeɓa hiɗa ñamude hara mba ala ñamude hiɗa humi baka huɗo ala ka ndiyan ala an hiɗa yaade ñama hara hiɗa golli ndeɓa golle tonintaka mabba ene a hulata allah hersa hadis on no juuti ha on tuma nela salam maki rutto e daabe wa ma mban moƴƴoɗa e mabba sina ɗum sa mayi allah yurmintama ani kullum ko wonɗa newde kun ko ya danko kum moƴƴoɗa e makkum sina ɗum a heɓata yurmede allah tabaraka wa taala fi hen ɗum oɗo hutba ɗo gandi goɗɗum no waɗi ka meɗen lagine ɗo ɗe balɗe telimele daroɓe réseau sociaux ji ɓen yii kullum no ne'eteno ka o e forêt ka parc telimile kullum kun ko kulloy koye alaka men lagine ga ko koye wiyete tigi tigi ka haala porto ɓen ko bébét les animaux paresseux mana ɓena ɗum alhayawanul kasul ko kulloy enen koye alaka men ga ko adda kun ko kulloy koy ko ɓuri wonde koye leyɗe asie ɗen e amérique du sud wano colombie brésil argentine en wano ukraine en russie en kulloy koye no ton kullum ko gandanda hoorema hikun ɗaati hikun jaasi hikun foofi ko ngala kadi bone kun labaka kadi hikun tekki kadi ɓandu ndun no wayo ɓandu toti hoore nden no waywa hoore sondu joni noon o e foore on tawi no neɓude gokkun ka foore ka parc telimine gardijo on noon Sinna Diallo ma tañini ko noon Sinna Diallo aynuɗo parc on o ɗaani kullum kun hitande be si kun ƴawi e leggal hitande be ko laawol gotol kun cippoto ka leydi e nder hitande en ko marra wahida kun memata leydi joni noon hawrodiri e nde ñalande ɗon kullum kun jippi tun tawi portaje ɗe no wuɗiti kun yalti si kun cippike ka leydi kun seppay ko fanɗi wo 10 kilométre ko ɗon kun ɓoosoto kun fonto kun arta kadi kako wonno ɗon e nder hitande kun cippotaka ko yalti ɓoosagol kun ardi ka saare telimile sukaɓe hayni kun ɓe yani e kullum kun ɓe wiwo ko goɗɗo wayli ko ñande saabu kullum kun andaka e leydi men ndin lagine ɗo ɗum e yawde yimɓe ɓen posti ka réseau social penale ɓe wiwo ko ɗiɗo wonno yeddodirdo ya wimi waylo to joni o wayli woɓɓe yaltini haala ko yummirawo ñannejo no telimile andaɗo ko on wayli en yiyay ka vidéo woɓɓe no ara enna daari ka kikalajo on waali ka wonti kullum ɓe tampini kum ɓe tilfi kum ɓe letti kum ɓe pii kum han kullum kum maayi joni noon koko allah tagi addi ka hoore leydi ko hombo yeeti en bani adama no wayno kullum ɗum to ko akzabul kadi hadis akzabul kadibi taw ko ɓuri mawnude e fenade taw ko yiwgol kullum wiya ko goɗɗo wayli ɗo allahu tabaraka wa taala no woodi piiji ɗi o hokkari bani adama doole e muɗum wano ñanne ko goonga annabi sa sallam maki al aynu haqqun jinna no wawi waylo kono ko ari gonka bindi ko boddi fintori ko wadde la sallam maki sa tawi fintori ka nder suudu maɗa ko ya wiwndi bismillahi yaltu
si tawi ndi yalti hara ya andu ko boddi, si tawi ndi yaltadi haray ko jinna. O ya windi bismillahi ukhruj yaltu. Jinna kan no tabiti, jinna no waylo boddi. Kono goɗɗum ngo e tagu Allah ngun yo waylo goɗɗum ngo, Allah tabaraka wa taala o kaari ɗum bani adama on capacité. Sabu si ɗum wawno wonde en landidirayno. Seytinoɗo o waylto waɗa masibo. Ko ɗum waɗi Allah o kondansi en, o jaɓata waylo ɗen. Hiɗen lorridira noon ka darɗe, ka gereji, ka dabareji e ko waywa muɗum. Kono Allah tabaraka wa taala o kaari en ɗen doole ɗon. Wano ñande noon e mbile no naata e kullum waɗina kum masibo, immina kum, wano ñemetewal. Sa yi ñemetewal no jinda ka suudu ma ko ya warungal. No wawi mbile no immina ñemete, luku jaddere, kala warɗo luku jaddere mo mari baraji. Fi hen ɗum mbile no gollitira luku jaddere, maɗɗina nde tooke ma gollal, yonde yawnde tookina ñamete goɗɗo. Eɗen gandi ɗum waɗi linsan ɗo, woɓɓe ari soodi kosan, ɓe ñaami ɓe maayi ɗon otowal ngal fof passage ɓe. Ɓe maayi sur place. Yeeyoɓe kosan ɗam ɓe nanga, goɗɗo anditi wi ndaare kosan ɗam ɓe hibbina tun tawi luku jaddere no maayi ka nder horde toon. Donc luku jaddere ko tooke, ɗum ɗon kadi no ware. Kono wonde neɗɗo waylike bareeru, o waylike ñaari, sifa ɗin haalaji ɗon ko majjere tu woni e wuulinde ɗin. Ɓeeɗo ɓe yani e kullum kum, ɓe letti kum. Sa ndaari vidéo on so tawi yurmede no e ɓernde ma nden, a wawata jogitaade hoore maɗa. Ɓe letti kum, ɓe ɗeɗɗiri kum leɗɗe, sukaaɓe ɓe yani e makkum, ɓe wi ko goɗɗo wayli, ndaari ka beyra o ñannejo wonti kullil, ɓe wari kullum kum. Ɓaawo ɗum noon autorité on humpiti, ayninaɗo kullum kum on, sifino kon ardira hay lagine ɗo, ko itta kon e leydi adda ɗo, fiyo awdi makkum heɓo ka meɗen ɗo, sabu ko kulloyi koye mari nafawa muɗum. Si kullum kon hoɗi e leggal, kokon difoto e leggal kankon, ɓandu makkum on ley ga ko lekki wano ko wiyete tooke si nangi yimɓe. Ɗo gandi kulle buy, portoɓe ɓen ɓe itta e kulle ɗen ko yimɓe ñawdire. Kala pikiru e kala lekki ki ñamuɗa fellitu ko e leggal ma e ɗaɗol ma e kakol ma e kullum yiwi. Wano boddi si soppi goɗɗo, ala lekki boddi sina ko itta kadi e boddi. Ko ɗum waɗi bolle ɗen nayoɗe mehe. Hay boddi mo warayndi ko nokkeli tati boddi warete. Sindi tawama e nder suudu, e sindi yama ka saare, e sindi sakkike e laawol. Kono yahugol ka burure fi mone wargol bolle ɗen no harmi, sabu hon ɗum nafano e majje. Siɗe lanni kala mo boddi soppi o maaye. Ndaare tun fewno kulle ɗen wonno ka leydi meɗen ɗo, piiji ɓuyi haren doganta karaneɓe ɓen. A yida ɗo goɗɗo ɓenno ma ɓellere ɓellere buuto, ma ɓellere moɗo, ma ɓellere ɗum ɗo ko lekki hunde kaari ñawdeɗa. Joni noon ɓay fof warama, buruji ɗin sunnama, hande kadi nawnon heɓu ko goɗɗo ɗo o lekki mum heɓota. Edan ɗum ɗo ko crime, ko bone molanaɗo woni ko ɓe waɗi ɗon. Hino hana findintinede yimɓe ɓen. Goo toñugol, ndara kala yummirawo mo ala ɓiɗɗo, ma kala mawɗo nayejo kanuɗo mo ala jawdi ala ɓiɗɗo, wiya ko ñanne e rentoto e ɗum. Goɗɗum ɗum koko waɗidirɗen kon ko ɗum jokki en. Ñande goo e hoɗo goo ka meɗen guriwal waɗano. ɓay guriwal ngal waɗama, mawɗo taskotoɗo tawa yaari ɓe hutti fitare nden ɓe jogii ɓinkay ɗe gandi koyete guriwal kon, ɓe hukki yite kulle ɗen. Gookiru saafoyi nder toon no jogii ɓikkum mum kun towni ɓikkum kum hindu wullude kayru gookiru ndum, goɗɗo wandu ɗon lowande. Gookiru ndum piitiɗa, ɓikkum kum ƴawi hoore nene mum, lowande artay ɗon kadi ɓikkum kum, mawɓen hayli hoore. Ɓe inni jakana mere si ɗen waɗede guriwal ka ca'e, koko wonɗe wadde kulle ɗen kon wona yettede. Ganda si ɗen famude moƴƴa ko yen tasko no woodi piiji jokkuɗi en ko faggaɗi. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Allah tabaraka taala wi kala ko woni on heɓude e nder masiboji ko wono nangude kon ko sabu ko juuɗe mon faggiti. Goɗɗo no tampira kuuɗe bonɗe mama soro makko, sabu ko ben makko waɗayno. Wano si neɗɗo woni haaɗuɗo, gerowo yimɓe, tampinowo yimɓe, lorrowo yimɓe, masimbina ɓiɓɓe yimɓe ɓen, ɓiɗɗo makko firata handi tagge. Allah toñata ko ɗan ƴowguɗa o, ko ɗan hibbata e ma,
wiyoɓe wi'i kamatu dinu tu danu no gollirɗa o ko noon hettirta joddi pullo fu tawi hay goto sankata maaro wa a foññe si babajo o moƴƴa aɗen kuñume ñehu geromu yimɓe lampotoɗo yimɓe lorra ɓiɓɓe yimɓe ɓiɓɓe makko firata donc sifa ɗi ɗon en renoto guriwal ko hunde harmude yetoɗen yimɓe men ɓe accu ɗum sabu ɗen kulle wonaɗe warede hiɗe mari droit wurgol bal ko Allah tagiriɗe o yetiken ka qur'ana fiha dif'un wa manafi'u hiɗen mari nafa e majje sen wuuri daari e kulle ɗen gurdam men ɗan ɓolɗay sen wuuri daari e ko Allah waɗi bange meɗen en lorroto lorra kan noon ko seeɗa seeɗa feñirta idan haray koyen wattan haqqil e kulle ɗen reeno ɗen e koye wonɗen newde ka cuuɗi men ga yiye goɗɗo no arta e bareeru goɗɗo no waali du goɗɗo neyi o soofina du dampere ma o ƴetta hayre o fiɗa bareeru goɗɗo ma ñaariru goɗɗo du goɗɗo neyi ɗum ko hunde harmude noon bare warama wo si tawi ndu feeti ñaari warama wo si tawi ndu aray ndu lorra yimɓe ɓen kulle no ton en jantoto joni ko wonƴe woni kulle dagiiɗe wargol ɗen si a waɗi ɗe ɗe mari baraji amma kulle ɗe ala lorra ɗen ɗe tampinta ɗe finnata goɗɗo ɗen ɗon wargol ɗe no harmi hay kulle lorrayɗe ɗen si tawi ko ne'aɗe no harmi ka yaha waraɗe wano boddi si goɗɗo ne'i boddi ko yaccidumo mayri ngayu e buuto si goɗɗo ne'i wona ya warude ko ya yetomo kanko si tawi noon joni ndi heɓi doole ha tawi ndi hejjotako haray sharia o no newni yo ndi ware bare kadi si feeti no newna yo ware ñaari si fewti no newna yo ware si boddi ndi yalti kandi ne'a ɗon ndi ukkike ka saare no newna yo ndi ware kono yahugol ka ndi wona neede ɗon ka park wara ndi ɗon ɗum ko hunde harmude sharia o no duwa pinude on tigi kono lagine ɗo ko ɓuri yurmude kon yimɓe du no wara taw berɗe no sinca ɗo ka yimɓe waraɓe e hoore tooñe waali ɗe berɗe bamɓe to ɗum ko piiji wona woledi mum fi cuuɗi en fi foseji en e fi leɗɗe ko ɗum nanga ko ɗum wonno premier sujet mo lagine hanno traitude on crime de sang on si tawi ɗen falano yo leydi ndi marsu yo ndu yaari yeeso ko crime de sang on taw sabu kala ka ƴiiƴe yimɓe waali waraɓe hoore tooñe fanni ɗum ñaawa ka Allah sottinantaɓe yimɓe ɗon Allah sottinanta yimɓe tooñidirɓe tawa tooñeji ɗin ruttaka ko ɗum woni fi suudu acci fi bani adama ko hun ɗum nangi goɗɗo ñaamuɗo million huy soki acci ɗon warɗo ko bani adama ɓen ko duwano attorede ko warɗo bani adama on ko on duwano attorede si on tuma non wole fi cuuɗi e darnuɗo ka duwa ka darnede ɗi cuuɗi ko naali ɓeɗe ɗo fof koko dari ko on ɓe jonni ɗum darna goɗɗo no feeti ɗo ha gara hibba jaare e kaaƴe adda siman e maso wiya darna nelan ɗo jonnaka o ittu goɗɗum o soodi ma o baayi ma giɗo makko ɗo wi'i laamu ngu newni yomi yokke kono wawa wonirde noon idan honto ɓe wonno ha ɗi cuuɗi darna leykal weelakal tampukal kal gollaka ko hanuno hande ko wigol ndaaren no leydi ndin yaara yeeso kindiya e Konakiri gueɗen jogodira Konakiri mamu kindiya bofa yani Konakiri bofa bofe bokke ɗum ɗo fof gueɗen jogodira sabu so daari wano Accra commune goto Accra eno ɓuri Konakiri fof Konakiri ko combien de kilomètres 28 kilomètres capital longueur largeur o yona 15 kilomètres ko capital um ni so daari wano commune goto Abidjan ɗo yoppugon e Konakiri fayda no fota ndaaro Dakar ɗo combien de commune ndaaro Luanda capital margal 7 millions d'habitants wano Kinshasa no mari 11 millions d'habitants Kinshasa Zaire ɓen ko maapi ko fiino cae ɗe yaajira wona yiru ko heɓi konno waalora e leydi donc c'est une idée très reculée kono noon ɓay ko wiya ko sal boulot e ala hande kadi ko wawde yo Allah fewnan en ɓe lamɓe ɓen huɗetaake ɓe yennetaake yaltetaake kadi dartoɓe kadi kono noon koyeɓe torane Allah Allah fewnuɓe ɓe laaɓane kadi reedu yoɓe jokku ko nafata ɓiɓɓe leydi ndin kon ɓe terto ko lorrata yimɓe ɓen kon wano ɓe sukaɓe waɗɓe ɗum ɗo wiyaka eɓe soke ma kono yo andine sariyano e leydi ndin fi hen ɗum waran ɗon kullum kun o ne'a e hoore tooñe fi hen ɗum toñiran ɗon yimɓe ayiya yimɓe ayiyay goɗɗo no ara ɗo yiyatuma e reeno e kaarijo nani ko kaari woni sabu kaarijo ina mari seede ɗum ko kaari woni sabu kaarijo kala ko tawite koye birna jeeya accir Allah tabaraka wa taala
sina ɗum a heɓa bakkatu kaari ko bonɗo kaari ko wulɓiniɗo kaari naata e ko anda. donc wattane haqqile ɗum wota en wowlu koye ngalana gandal wota en huwu hunde ha ganden ko sharia dina men kan ñaawe muɗum ko ɗum hanani en. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru al-ghafur rahim. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. ibadallah, لا نؤمر بقتل الحيوانات إلا الوحشية منها والهدأة من الطيور والفأرة والأقارب وما على شكلها والكلب الأقور، لكن مع ذلك لا تؤذب بالنار ولا بالماء الساخن. لقد ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أدخل امرأة في النار لأجل هرة قتلت، وغفر الله لرجل فاجر وتاب عنه لأجل كلب سقاه فدعا الكلب له. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أئن لنا في هذه البهائم أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل كبد رطبة أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. musidɓe julɓe tedduɓe en yetti allah tabaraka wa taala jeyaɓe allah, ɓeyden kulol allah, ɓeyden taskagol, ɓeyden moƴƴintingol hoore meɗen e bange ko wonɗen e jaggitude kon. hadi hukuk ɗi haqqeji ko goɗɗo lorri ɓengure mum, ko lorri kawtal, ko lorri tagu allah mum kon, ko lorri daabe mum kun o woni newde kun kon, ko bone molanaɗo mo andanɗa hoore ma ko woni kon hakkunde maɗa e allah no weli regilde. kono koye piihoy ɗo, koye piihoy ko wonɗa lorrude ɗo, koye wawata wiwde mi accanima, si hakke mum on jokki on tigi o tilfoto adna e lakara. ɓe wi jeyaɓe allah, en yamiraka warugol ka kulle sina noneji dam, hay ka hurum makka ɗin ɗon ino dagi warde. ka kulloy ko dagi wargol kon tawa ɗum ɗon ka fottuɗa e mum woyɗa wawi warde, ino dagi aranum ɗum ko ñamfenji ɗin alwahshiyatu, ɗeya kulle wano bono e caapa, bonuru e safandu, mo fotti e mum ko yo waru, sabu won ɗum ñaamay bani adama, ñaamay jawɗe. no mari kadi nawnare mum kadi bonoji ɗin no mari ko wiyete ñama e majje, si ɗe naati ke cayɗe acce ñabbuuli e yimɓe ɓen, ko ɗum waɗi bono en, caapa en, ɗum no wawa warede. no jeeya e kulle dagiɗe wargol ɗen kadi alhidatu min attuyuri, colli no woodi dagiɗi wargol, sa yindu tun ko ya warndu, simbirre, segelere, ɗum no dagi wargol. wano gabo en, sere sere en, hudhuda en, colli ɗiya no harmi wargol ɗi, sabu ɗi ala lorra. amma segele e simbin wargol ɗum kan hino dagi. e ko wiyete wal aqariba, jaye ɗen kadi, yaare en, luku jaddere en, ɗum ɗo fof no dagi wargol. amma pallardi no harmi wargol, pallardi waritake. hindiraɗe noon sindi naati e suudu ko ndi yaltini, kono warigol ni tun nimmone tun ƴetta hayde fusa hoore nden, ma lappandi haandi maya, ma haɓɓadi ɓoggol wengandi haandi maya, jala henkita, ko noon kadi allah geddiro e ma gerda ɓiɓɓe maɓe, ɗum waɗetake. wal kalbul aqur, bare feetu ndu kadi, si bare feeti kayru kadi ko ndu ware. amma ɗe kulle ɗo nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam haysi ko ka haram warede e dowru wal faratu, dowru, sabu eɗen andi dowru wujjayi egginay ñabbuuli, no mari masibo molanamo. dombi ɗin wano sulume en, dombi en, ɗum yahay ka berɗe ñaama, yimɓe ara kadi ñaama ka nder cuuɗi, kadi ñaama kulle ara ñaama ka nder cuuɗi. dowru mo yi ko yo waru, sulume ko warete ɗum, simmin segele ɗum ko warete ɗum, bare feetundu ko warete ɗum, bono e ko waywa muɗum ko warete ɗum. ɗum haysi ko ka haram makka ɗi yiya ko ɗi wari. kono e hoore mum nelaɗo sallah sallam maki la tu'adhibuha binnari, wota on lettirɗi yiite, waritake yiite, sunnetake, juɗetake, waritake kadi ndiyam wulɗam ma ndiyam ɓuɓuɗam ha, waritake kadi nangugol letta.
waɗirtake nangugol letta bi mana tampina wano haɓɓa sana nokku ngotum acca ɗon ha maya waɗetake mo waɗi ɗum o heɓay bakkatu mawko ɓe wi wonde joli e hadis mo imam Bukhari e imam Muslim filli joli e hadis ɓeɗo ɗiɗo no filli hadis on Bukhari e Muslim eggaɗo e Abu Hurairata radiallahu anhu hadiseje ɗiɗi o maaki nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki Allah naadi yummirawo yiite sabu ñaariru ndo waɗi Allah yafanike gorko bakkatuji ɗi o waɗi yurmini mo naadi mo aljanna sabu mo yarni bareru ndiyan hadiseje ɗe ɗi no wooda ko hadiseje ɗe imam Muslim filli ka sahihu maɓɓe hadis ara noon fi yummirawo naadaɗo yiite on ko yummirawo ne uno ñaari emo mari kosan ka nder suudu no gandi ñaari kañum si hawri e kosan ma hoore likkum no andi ka diina mum ko jais kañum ganda ɗum ñametake na kañum jeeyi ñaari ala ɗum andugol wonde ɗum ɗo mi jeeya yo hawru tun e ko lewni ñaari ɗum hawre kosan dan ndu yari ha ndu ɓirti yummirawo ngari jinde nde suum ɗum fo wi ko hombo ñaamilan kosan ɗam ɓe wi ko ñaari ɗum o wi ñaari a wattata ɗum o hendi ñaari ɗum o naatɗi nde chambre vide o haɓɓi koyɗe ɗen e dande ɗen e paalal ma e tugalal o accinu ɗon o soki suum ɗum ndu woni ɗon ndu wulli heege ha ndu maayi Allah warimo e nder yontere nden ɗon Allah wi malaika ɓen ƴettemo naɓo mo ka yiite ɓaawo nelaɗo sifike ɗum ɓe bojji ɓaawo ɓe wulli sahaba ɓe yini e nelaɗo ko fi heɓɗum Allah naɓiɗi bani adama sabu ñaariru yiite jabano ɗen hoore men ko tawde mo yurminari kullum ko wawata wiide mi tewi ma accanelal ñande goɗɗo waɗi mo wi mi tewi o accanaymo idan ko ɓernde nden ko yoori kon angal yurmede nden ko ɗum naɓmo yiite o wari kadi ko taga na kanko jeyi ñaari nenaɗo sa sallam maki si tawi o tawi ndu wujjay hanno ƴetta ndo naɓa ɗum ka poubelle ka combo so acca ndu toon ndu ñaama arsike Allah o hendi ndu o wari kanko kadi o maayi o naati yiite sabu mayo ɗimmo on ko goɗɗo ari e nder koloyru emo yaha e ladde o ɗon ɗa o yi koloyru ko wiyete koloyji sete koloyji ɗin ka ladde o cippi ka nder koloyru o soli mukkal makko ngal fufuuje ɗen o yari ha o ɗon ɗiti ɓay o ɗon ɗiti o ƴawi o hayni bareru no waali ka sera ɗa hindu laha ɗonka o wi Allah ko ɗonka heɓunoka lan kam ko kam heɓi ndu bareru bare noon wawata ko komi wawi ɗo jippagol yara ɓay noon min mi jippike mi yari miɗon ɗiti haray min kadi accu mi yarna bare o jippitika ko loyru o ñeɗi o heɓɓini paɗe makko ɗen o ari o yarni bareru ndu bare yari ha ɗon ɗiti ko andi toon bare kañum dulla bare ndu fiɗɗi bare haaray tum ma ɗon ɗitama welto tum fiɗɗo ndu fiɗɗi ndu fewti Allah ndu wi Allah ko jiyaɗo mani o si ko moƴƴo ma bonɗo mi anda si tawi noon ko bonɗo kala ko waɗuma ko yaafomo saabu nde moƴƴere nde o waɗani lan ɗon Allah tabaraka wa taala noddi malaika ɓen o wi mi senni on fof e moɗon bare duwanike hadal fajir o bonɗo aden bonɗo bof kono ɓayi o welti o ittani bare ande bare du ike mi yafanike mo kala ko waɗilan ko o yafana bakkatuji makko ɗin saabu bareru sahaba ɓe wi e nelaɗo hiɗen wawi heɓude moƴƴere koye kulloy nelaɗo maki nam kala ko ƴiƴan dogata e mum ko mari heyre ƴiƴan no doga e muɗum ɓernde mum no piɗɗo sa moƴƴike mum Allah moƴƴote maɗa donc harayi koye wattan haqqil woɓɓe siko ñuuƴi ma cooƴi ka mum ko ndiyam wulɗan ƴettata hibba ɗum wattake kulloy koye lettirtake yiite nela salam maki la yuadibu binnari illa rabbunnar wota lettiri yiite sina Allah jeyɗo yiite ngel idan koyen wattan haqqil e sifa ɗum yo Allah tabaraka wa taala ono ballo meɗen haray sakkitorde yewtere nden ko wasiye wonɗen wasiyade ko fewndi kon fewnɗo Konakiri eɗo gandi nde ɗo yontere tun nde ɗo yontere feƴƴude ɗo cuuɗi sumi Konakiri ɗo teleren cuuɗi 5 incendiji waɗi e nder saare nden goɗɗum ɗum juulide no tawa e majji ɗo gandi takko meɗen ɗo sanoya ɗo ko famille fo ɓay ko yimɓe nayo ma e yiite ngel haray jomiraɓe haqqillaji e tasakuyeji no taskanade en no yi'ande en fi hen ɗum ka suudu sumi wo fayda fure yaltinte toon ko kulol ngol marɗe ngol e bange bomɓe ɓen
joni yimɓe ɓen si darni cuuɗi ɗin no wadde baafe janɗe waɗa vitirwal nder ma leɗɗe yilto kadi sooda bogoroyil molanagil warka ɗon ƴetta jolokoje kadi harla e baafal ngal soka kadi sorta saabi on kadi mara nokku goo si yite ngen huɓɓi curkikin waɗi on tigi pani ko ronka andide ka saabi on ngal woni ma hay so yii ngal o ari gerdugol e baafe ɗen nde mo gaynida e joloko o arana bogoro o arana laaki o arana vitir hara yite ngen domini hara ɓe holli ɓay pellet ɓe jogiiɓe pinkaje waɗa ɓe opération a mennarme eɗen andi pellet ɓen jolokowol sakkaki ɓe natugol e suudu ka baafal no ngal way woyɓe fusuɓe ɓe naata harayi wattanen haqqil cuuɗi meɗen goo branchement ji ɗin accen waɗugol ɗi branchement ji local ka cuuɗi meɗen kala heɓuɗo feere suudu yo wakkilo heɓa branchement installation courant yeɗɗuɗo sabu waɗugol courant ji yeɗɗuɗi ɗin ɓuri wonde moyen darnugol suudu ka noywa ko ñande go goɗɗo go wi nolan min ni mo dari luɓinɗo crique ma o miɗo crévi ɗo wi usa dalla mi luɓata on few ka heɓuɗon 60 millions sodugol rave katwal ɗon so ronki ɗon crique mo 200 000 mi sali ene wonde maɓɓe nder ɗo goyi o fijirilan kono mi ɗeydi modi wallelantina min mbaɗo crique mi taw ene oyo heeɓi rave katwal ko 60 millions si coggu ngal ɗon heeɓi kewta crique mo 200 000 on ko heɓade tawi o waaji kela welsindare no wondi e ninse koye wattan haqqile ɗum cuuɗi ɗin soken ɗi sokande léger ɓay pellet bonnoɓe baafe ɓen si ari haysi ko jolokoje sappo waɗɗa ɗon ɓe mema nder to wuyɓe ɓen noon no wawi natude ka suudu ɓe ƴetta télévision ɓe ƴetta piiji ɓe yalta ɓe acca ɗo wonkiji ɗin kono si yiite huɓɓi a wawari sottude baafal ngal pellet ko wonkiji ɗin ge ñamata donc wonkiji ɗi noon ɗaɓɓude koye ɗi kon haray itte jolokoje ɗen no gasa noon wuyɓe kadi wiya oɗo imamujo ɗo alhamdulillah o faami onon kadi min toriki allah wuyɓe ɓe yo allah fewnuɓe si tawi ɓe fewata yo allah heƴimɓe fof ɓe jogal kono ko ɓurno hanude ka installation ji o yiyay ɗo fiiloy o yiyay ɗo fiiloy e cuuɗi tasi nge maƴika ka ɗuma wano ɓe waɗoɓe double ligne 2 face hara yiite ngen no iwde 4 fil ji kelɗuɗi français ji ɗi ara ɗi naata ɗon e fiiloy small money small business chinois jo fiiloy koy ko local on tigi no soodi ɗi koye fii no hoyi waɗi si yiite nge ngari ɗon tawi nge foori nge ñaama filji ɗin nge wuɗɗana plafond on ma suumdum nde yiite nge no huɓɓa on tigi hawto kadi suumdum fof ko jolokoje e antivolje ndaari antivolje meɗen kala waalotoɗo ɗo o wara e hoore makko so wawlo kum sasa tawa fenêtre a yaltittaka fenêtre a yaltittaka baafal si saabi on majji ɗon noon joni ma ronki wawde sottude ko ɗum woni wadde yimɓe no mayde ka nder cuuɗi soken cuuɗi ɗin sokande hawrude soken sokande hawrude laakon pet acca kadi saabi on ɗon kadi fi hen ɗum si nge waɗi pay nder ton a maƴi ka baafal a wawa e sottude kono si ko yahar ɗaɓɓita saabi on curkiwingi no wadde pani kon waɗi rewɓe fayɓe no wullira to on tigi jiɓoto ardude ko hontode mi waɗno saabi on ngal ɗaɓɓade ga saabi on ngal ɗaɓɓite saabi on ngal ha yiite ngen domina ko noon yimɓe ɓe woni mayirde kadi cuuɗi haray foyɓintinanen hoore meɗen sabu en wawata laawade kodduroye allah kala ko allah muuyi woppata en donc haray wattanen haqqile ɗum tasko ɗen e révisen kadi installation ji ɗin ko ɓurno hanude si suudi sumino ɓe wonɓe wiide ɗo yimɓe no darni e leyɗe ko laamu jeeyi si suudi sumino installation no duwa no daarede siko mauvaise installation ko EDG on duwa no nangede ɓe wawata artirde wonkiji ɗin kono ɓe waway yoɓitugol suumdu ngal kono honto he sariya lagi noon ɗo ko kala mo laamu ngun seytinani ko on andinte sariya no e leydi wona kala bonɗo ko ɗo waɗi ndi leydi men ɗo hiɗi yurmi ko ɗo wiyete baratu tatawuri cimitiére de progrès ko ɗo yaadu yeeso ko ɗo wara hirsa surra ka ñiɗɗirɗa o atawi ko ɗon ɓuri ñolirde sina ɗum si goɗɗo waɗi abonnement EDG no doit arde ɓe ndaara ko honɗum e fiil o naadi ko fiilji on ɗum ndu suudu makko landi ko hombo woni o électricien jo goɗɗo wadde installation o est ce que ko newnanaɗo yo waɗu installation e nder suudu tawi ko newnanaɗo annduɗo ngolɗo fiilwol e ngolɗo fiilwol si jogodiri hay si yiite waɗi ɗi taƴay ma ɗi ɗanoto kono si ngolɗo e ngolɗo hikkinirama si yiite waɗi nge tiiɗay annduɗo ɗum janna ha seedintinana diplômé jo on ɗo wadde ɗum hara ɗum fof ɓe anndi kono ko maafiniɓe ko facture ji maɓɓe ɗi ngargol liɓa facture ɓe tefano cuuɗi installirra ɓe tefa yiite wonge nge nder ton ko am wuri ngo yiyay ɗo cuuɗi gono ɗo ɗi ala e abonnement ko ampuje ɗe ɓe arta ɓe lima
ɓena 1 2 3 4 5 donc 200 000 ayna e soodowo tako donc koye ɗum wuurɗe lagine ɗo yo Allah changean en ɗum yo Allah ittan en ɗum kono noon ɓayen hewtanari taw ka ayne ɗen ka rene ɗen ka danko ɗen ka danke ɗen ɓe wi laamu ngun no waywa nene boobo laamaɓe ɓen no waywa boobo penu ko duwa ɗo wundede jogue danke ɓayen hewtari ɗum taw haray aynanen hoore meɗen seele sokkirgol cuuɗi mum jolokoje e bogoroje ɗum dandata gujjo si yiite waɗi e mum ko tana e nambara haray ɗum ɗo ko wasiye mo mokko baɓe meɗen tasakuyeji waɗaɗi e yewtereji himmuɗi holla yo yimɓe ɓen holle ɗum ɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum استغفروا والغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين هاي مسلم ميدين أربي توري